Bayethe emakhosini, bayethe kuni nonke izingane zethongo, bayethe kuni nonke Galating Beings. Ngulubabalo pha ku-Spiritual Knowledge 333 leyo i-group yam ku-Facebook. Ndiyafumaniseka na ku-WhatsApp nto zakuthi, apho ndingafumaniseki khona ngokwe-teachings kuka-TikTok nto zakuthi. But please nto zakuthi ningakhohlwa usubscribe, nilike, nicofe ipeli please nto zakuthi, and ningakhohlwa noshare. Yeah, bayethe bantu bakuthi. Ndize ngochuku nto zakuthi, ndize ngochuku kodwa ke ndizokhanyisa. Bantu bakuthi I know kunabaholi abadumile ne enibalandelayo, kodwa ke ndizokhanyisa because le imessage esuka kwelamathongo nto zakuthi amathongo adiniwe. Amathongo adiniwe bantu bakuthi, and njengoba amathongo ediniwe, makhosi adiniwe amathongo nto zobawo. Kungani amathongo ediniwe? Nansi into ebangela ukuthi amathongo adiniwe nto zakuthi. Abaholi badumileyo ne balandela abaningi ne loko siyakubona, and ke ngoku nansi into ebangela ukuthi ke namathongo adinwe ngalendlela adinwe ngayo, yinto yokuthi kunabantu abaye bathunywe ngawo amathongo, but uyawufumaniseka ukuthi abantu abanabalandeli abaninzi ne, but lo muntu uthunyiwe ngamathongo kuloo mholi udumileyo ne, ayidlulise nyani lo message kulo mholi ngenhloso yokuthi ukhanyisela abantu. Yebo, ndiya-understand abakhona ke abasube bethatha ama-chance ne, but abanye babo abantu sube bethunyiwe nyani ngamathongo, but umholi lowo athunyelwe kuyo umuntu asoze aphendule. Abantu abazophendula ngabantu abaphansi kwalo mholi, balwe bambize lo muntu ngamagama. Lo muntu uthunywe ngamathongo bambize ngamagama, bamthuke, bamthini. Lo muntu lona uthunywe ngamathongo kangabize negama elinye labo nto zakuthi, kangabize negama elinye labo. Yena into ayenzile ubize igama lalo muntu athunywe kuye. And ke ngoku nansi into ke ngoku ebangela ukuthi amathongo wabantu adinwe, kungoba number 1 umuntu nimjonga nimdelele ne, kuba ningamazi, but ningayazi ukuthi la message leyani ibuya phile na lo muntu ayidlulisayo. Uyayibona le nto, and lo muntu lona ayonto lena avuke wavela lento lena waphakama wayithetha, into ayithunyiweyo ukuthi makazothetha lento. Uyayibona la nto, then nina ke ngonimthuke nithini nimbize ngamagama, nikhohlwe ukuthi ilanto inina abantu nine-powers enazalwa nazo, and ezi powers nazala nazo abanye benu bane-power yokuthi bathethe into kuyenzeke, like banomlomo, like as baniyazi ukuthi umlomo uyadala, bane-power yokuthi bathethe into kube njalo. Uyayibona ke ngoku, and ke ngoku ezi powers zenu zonke nisebenzisa kulo muntu, abe lo muntu ebengalwi nani, engakhanga athunywe kuni, engakhanga abize igama lenu, engakhanga asukele emathongo wenu, kodwa ethunywe kulwa umuntu. Uyayibona nto leya, la muntu lo athunywe kuyo uvele athule, uyayazi uvele athule, uyayazi ukuthi nikhona nizamlwela, nizamthini. Uyayibona, aqeba abuye kuna zenze ngathi yena akaphenduli into, ezinye izinto uyaziyeka. Uyayibona, abe yazi inyaniso ukuthi akanawo amandla ukuthi angaphendula la muntu lwana, but uzawuthini, uzamyekela kuni. Nina nithatha i-energy zenu, nithatha i-power zenu, izikhali zenu, nilwe nala muntu. Ngiyayibona la nto le, amathongo wenu kufuneke ngoku ahambe ayongcengceza emathonge nalo muntu, nakwilanto i-higher beings zalo muntu ebezithumela lo muntu ukuthi makadlulise le message. Uyayibona la nto le. So zizinto ezi amathongo kakhulu ezidiniwe, ezibangela ukuthi adinwe kakhulu nto zakuthi, kakhulu ngenxa yokuthi indlela eniyenza ngayo nina abantu enibathathe lapho ngenxa yokuthi nibabona bedumile kwele nyama, but nikhohlwe into yokuthi umuntu onabantu abaninzi, one-support eninzi kwele nyama akho zakhe kwela kamoya, but lona nimbona engena support eninzi kwele nyama, mlumkeleni lo muntu lo kwela kamoya. Lo muntu lo umlumkeleni kakhulu kwela kamoya. So izinto enizenzayo zezo, and thuke nansi enye ke ngoku senza uvala novala, nansi enye into zobawo enifuna uyidlulisa.
aba bantu ababaholi badumileyo bayadlala ngabantu kanjani. Why ngisitsho? Is it because number 2 understand ke abantu bavele bathi hayi ngibonise iziguides zami ezanibonisa la muntu. Yabona abantu bakuthi kunento efuneke kwanina ningaba bantu ningabo nikhe nizihluphe man. Umuntu ajonga ukuthi ezi guides zakhe zimbonise lo muntu zi-guides ezi-clean, zi-guides ezimnyama like ezingenanhloso ukuthi zikubone ukhula. Uyayibona kanje zi-guides ezinenhloso ukuthi zikubone ukhula uba yilento kumele ukuthi ube yiyo. Why ngisitsho? Is it because i-guides ezi-pure ezimhlophe ezifuna ukubona ukhula zi-guides ezakuthumela kumuntu ozokwazi ukuthi ube nexesha lokuthi uthethe naye, ube nexesha lokuthi uhlale phansi naye, ube nexesha lokuthi nibonisane. Uyayibona lanto leya akwazi nokuthi if kumele akuthinte. So aba bantu nibalandelayo badumileyo ningakwazi nokuthi nihlale phansi bathi nithi niboniswe ngokhokho beni. Why ningakhe nizinike ithuba lokuthi nikhe nijongisise ukuthi zeziphi eziguides azinibonisa la muntu, kunganjani azinibonisa la muntu? Because lo muntu anikwazi umbona. Abanye beni abaholi babo kuze nithethe nabo kufuneka nithethe nabo ibabukele kwi-stream ezi-TV umzekelo. Ngiyabona lanto le but uthuthungele kula muntu. And abanye abaholi beni into abayenzayo banithumela ngabantu abangaphansi kwabo ukuthi ngabanisize. Ube wena uthunyelwe kuyi but akunikele kwabantu abathile abangaphansi kwabo. Uyayibona lanto le. Isena kwenzeka very futhi aba bantu banithumela ngabo abanayo iphawu kanye igunya lokuthi angaphatha wena. Ngiyayibona lanto le. So nanzo into abantu bakuthi eniyifunayo enye ukuthi khanike nihlaleni phansi nikhe nizijongisise because abanye benu abaholi niboniswa bona kunzima nokuthi nibuza amathongo kubo. Ngiyayibona lanto le but uthunywe kulo muntu. And ithuke ngokunanzi enye into very esenzekayo futhi esacasula amathongo into yokuthi aba baholi beni badumileyo nisoloko nibakhankanya nisoloko nibathi into ezininzi nizifunda kwabanye abantu. Aningasoze nibakhankanye, ningasoze nithethe ngabo but uyawusoloko wena usithi mina ndiphansi kwenkosi ubani, mina ndiphansi kobani, ndiphansi kobani but ubani yeyiphi indima ayidlalayo apha kuwe? Because xa unamathongo ufuneka uhlutshwa ngamaphupho awukwazi umfumana uphinda usokolise ezinye healers. Uyayibona lanto le xa udinga into ethile awukwazi umfumana funeka uphinde wena uzizamele uyohlangana nezinye healers ezi still xa usewena uright kunzima ukuthi uzikhankanye but uzawuphinda ukhankanye liya hayi ubani omkhulu umuntu umkhankanye ngoske ufumanise ukuthi unezinto ezinhle akwazi uzenza kuwe. Uyayibona lanto le umuntu ozamkhankanya epha engekwazi ukuthi lo muntu futhi waboniswa ngabantu bakowenu but kunzima nokuthi avele asondele akubamba thini because abanye abantu kumele ukuthi esiba njengemento kanye ngomholi wakhe lo muntu lo kunabantu afuneke ubabambe kwenzela kuzoqaqeka izinto ezithile. So aba ke ngoku bangakwazi ukuthi bavele kuni nibabukele eTV okanye nibabona kwezo ndawo bayakwenza njani xa sekufikelele ixesha lokuthi funeke kuqaqeke izinto ku but andilwi benizibuzela bayethe into zobawo.